Thibitari-inĩ wa mũingĩ wa Kapenguria County ya West Pokot nĩ kuo anake erĩ marahonia nguraro cia rithathi, ũmwe wao arĩ Keu Losai wa ũkũrũ wa mĩaka 19, ruo rũrĩa rũrĩ mwĩrĩ-inĩ wake rũkĩmũririkania ũrĩa maratharĩkĩirwo marĩ mũgũnda makĩgetha maembe nĩ itoi 5 iria thaĩte na mĩcinga. Anajuana sababu ako tu poda, anajua, akasema usipige huyo, mimi najua hakuna maana, lakini kitambo asema hakuna maana sababu ni mlemavu. Alikuwa amepigwa risasi, akapigwa risasi wapi? Mguu yote mbili sasa hizi imevunjika. So came in, was bleeding. We managed to arrest the bleeding. Then we splintered the fracture. So the plan right now, currently the young man is stable. Tharĩkĩro ĩyo ĩrahanĩkire kiumia riũa rĩgĩthũa, ekinaĩ acio magĩethana na mbũri 14. Ona gũtuĩka matirĩ marakũrĩkana maraumĩte kũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie hao matũũra marĩa marigicĩirie itũũra rĩa Cheptulel, County ya West Pokot. So huyu mmoja ndio anaitwa Karati, mwenye huyu anasema aliona ni mtu kutoka alisaliwa hapa Pokot na alilelewa Pokot mpaka juzi akaenda huko Marakwet, ndio alikuwa na hiyo among the 5. Na hii we are going to sit and scale it up mpaka ifike kwa president mwenyewe, President Uhuru Kenyatta. Sisi wote watu ya Marakwet na wa Pokot tunataka hii bunduki ikwende. We don't need it. Kũngĩ nakuo itulia haho kĩhana maithori nĩ rĩgũmĩire ikaria icagi cia wodi ya Kabartonjo, gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Baringo ya Rũgongo, County ya Baringo, kũrũmĩrĩrwo hagũku wa ũgitĩri. Ndeto ĩno ĩgĩcũngĩrĩria aikari kwamba he macukuru-inĩ 4 cia mũthingi na mageciria nĩ kuo mekuona ũgitĩri. Ona kuo kiumia ũtukũ maratharĩkĩrwo marĩ moko-inĩ ma maabithaa a borithi. Kwa nini wanatuua? Kwa nini wanatunyang'anya mali? Kwa nini wanatufukuza? Kwa nini wanatutesa hivi? Tumeteseka, hata watoto wetu wamewacha shule kwa sababu ya shida ya mali. Abithaa ũmwe wa borithi kuma ceceni ya borithi ya Baritabwa nĩ aratharĩkĩirwo na arakua hau hĩndĩ ya tharĩkĩro ĩyo thukuru-inĩ wa Chekesin. Aikari aya makĩrigwo rĩu marore kũ. Afanya nini na askari imeenda? Na sasa mtu ameuliwa huko. Hata sisi na wasiwita hatujui mahali bako. Sasa sisi tunaelekea wapi? Serikali atuambie mahali pa kuelekea. Ama akuje tupeleke tuende tuishi Kabarnet na hawa. Ama kuna interest ya watu fulani katika hapa Pokot. Kuna interest ya watu katika hapa Tiati. Watoto ya watu na wao mpaka lini? Watoto ambao wanategemewa na mzazi ambaye anategemewa na watoto. Askari ambaye ametumwa kutafutia watoto ya chakula. Mtu mchenga kama hii anakuja huko kama kitu mzuke, kama kitu kidogo, anaua askari ambaye alifanya course mwezi 9. Hii ni nataka niulize serikali, nyinyi kweli mnajua maana ya askari katika Kenya hii? Uhuru, kama sisi ni watu wako, kwa nini huna huruma na sisi? Kwa nini utuhurumia? Unatuona hivi tukiteseka hivi. Wewe unaongoza nani bila sisi? Sisi ni wanatamu kama wenye au wewe unakaa pamoja. Matũũra ma Chepkesin na Kesumet nĩ kuo gũcacĩte kwaguka kwa ũgitĩri, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie cukuru 4 kuma mwena ũyũ kũhingwo. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wambui.